menshi. Cyangwa umuntu wese akaba afite ubuhamya buzima bushitse bw'icyo Imana yakoze ku buzima bwe. Haleluya. Ndumva twaririmbana gato. Saburi, 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 siyabena safu nimba mutima aizange fitubuhana gigendera. Nuko abana bacu Ben na Chance bamaze kugera muri Canada. Bagiye ejo deja aya masaha deja bari mu ndege bagenda. Bari bagiye deja bavuye hano ngira ngo saa 9 n'igice. Ubu karambwira ngo niho akiyagera. Ubu nyine ubu ngubu Ben ageze ku kibuga niho bakiyagera. Murumva urwo rugendo ko ari gufi. Ko murumva ukunda ari rurerure kandi ntibagiye gukora ikindi. Bagiye mu ivuga butumwa. Umugabo n'umugore basiza abana ndabizi tujya tujyana na madame zico bivuga. So ababasengeye ababashigikiye mujye munabandikira kubona gusa message ivuye mu Rwanda.